tupu haya tupu haya tapa pana basi n'abandi tambaraga zabari hano n'abagaragara baratsinda barashari ko batsindwa n'imbaraga z'abapfuye. Bwana sifiwe. Ibintu biracyari ko bitsindwa n'imbaraga z'abapfuye. Murake bwabwire neza mbere umusozi. Bwana sifiwe. Bibiri iravuga ngo Elisa yarapfuye. Elisa amaze gupfa yarapfuye. Ngo amaze igihe yarapfuye. Bibiri iravuga ngo itugiye ngo muri Israheli ngo hitokeza udutsiko tw'abamahibari ngo twabakoresha imbunda twabagize nabi kandi bitogiye n'abari bafite amaboko make. Elisa yaragize ati yarapfuye. Mwumve imbaraga z'abapfuye ndetse gukora muri iki gihugu, ariko apana bapfuye nabi, apana bapfanye abadayimoni, babandi bapfuye bumva, babandi bapfanye imbaraga z'umwuka wera. Kugeza uyu munsi uyu amagufwa yawe niyagihaye ati bado nyiri ifanyo ndabira ko tutako turwanira ubonama n'imbaraga izabagabo bari buzumuka wera uzazikubita amapeto. Bibiri yavuga ngo isogihe ngo hari udutero hari udukundu tw'abagizi ba nabi. None ngo umunsi umwe ngo hapfa umuntu Siviliyani rayimwe arapfa. Amaze gupfa baramubangata ngo bamujanye ngo kwirimbi, ariko ngo byarimbi baramwerekejeho ngo na Elisa niryo yarahambwemo. Baramugenda atanga bagiye kusita neza mwirimbi bataramugeza ngo bamushingure. Amaze ngo amacamo igitero, amaze ngo babandi kubera ko nda kundi bari kugira ngo bari bagese neza ngo kuva ya Elisa. Mwumva imbaraga z'abarugari, mwumva imbaraga z'abarugari hano, mwumva imbaraga z'ikibitwa ngo bageze ngo kuva ya Elisa. Amaze ngo wa murambo igitero kibatubise inyuma turagishikije aho bagomba guhamba ngo ariko bageze mu gituro cya Elisa ngo rero hasi. Amaze ngo kubera ngo bamafata ngo yanjumbi, amaze ngo bamayitugura muri kakaburi karakani kaisi ngo bakubita ngo yanjumbi yani bazimira baduka. Igituba muri basima nuko hari amagufwa yabera basinzire muri gihugu. Bana bigiwe ibyo muzakiri wa muntu ugenda batuka kurya birutse babona wa muntu bari guhamba nabo barabaduse abaje inyuma. No kuri kose igitero kirahagarara gusa abantu bose bari bafirme bagahunga, undi bari guhamba bakamuhungana n'igitero ati ni jewe bari guhamba. Abari gupfa bazuwe n'amagufwa y'abapfuye, abasinziriye bumva, abatanye imbaraga muri iki gihugu amagufwa yabo ndabarahiye. Bazoperekere bazane insinga z'Abashinwa bazikubite iz'Abanigeria bakubite iz'Abahindi yote ni buri
hariho amagufwa ya Elisa muri iki gihugu. Azohembura bari gupfa, azosura bari ku mwobo, azobahindura kuba bazima.